आज हमरे बनगांव जाती तीन से बनगांव में तक हम बागाए सुकवा गजब घाम बा गाइस देखा थी वो पुरै पसीना काली काली फेजा पुरै देखा थी वो अर्को दिन जस्तै अर्को दिन ठाउँ अर्को दिन चाहिँ यहीँ आइरहेको जब मैं यहाँ आगे लगा रही थी हेरी आगे लगा कहीं थका देखत नहीं थी ता ये हेरी बाइक जरा लता ये सरकारी गाड़ी होई मनन बोकना कलाकारों कन बोकना वो से काम किस नहीं था ये खै मिलने पता हो महिला विकास jadi छटा बार घाम लाग्ता घाम कर लागली क्रिया हो जाप गाइस बदम घाम लागल छाता लेके ये मिनी छाता अब दादान गोहर देगल अब दादान गोहर लागल गाइस हामीले चाहिँ अटोमा बसिसक्यौँ गाइसहरू अब गाइस अटोमा बसिसकेपछि चाहिँ अब हामीहरू बलिगामा जाँदैछौँ गाइसहरू Atrás sudah ada. Kayaknya pas super mobile itu yang ada Eko. Lihat dulu guys. Bansar Pugili guys, dulu Bansar mau nagpul. Guys, si mau nagpul. Arko din try lal pani rahiman. Kung hasag pani. Una kunai ho pani for pani ho. Kachra maga pani. बजार घुम्ने गाइस देख्नु गाइस यति भिड छ के गर्नु अझै भित्र जानुपर्छ गाइस यति धेरै 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 30 दे मैले 50-60 दिन ले 20 रुपया दे दे चलो हाँ
guys. 30 lang Banyaw pugisakin guys. 30 makasle Banyaw pugon sa guys aro. Stay ho guys. Hernon sa guys iti bhir sa. Well pani kasto dhinglo guys. Kasto naramlo dai khairat sa guys. Guys abaharo abaharo Banyaw mamithai khane sa guys. Mithai. Chocolate. Guys, abahan niyo ro pasali bazar करने guys. Stove bisa guys, mo guys. बनगांव बाजार हाम्रो धनगढीको बाजार धनगढीको मान्छेहरू सबै यही बाजार आउँछन् गाइसहरु यही बाजार हामीहरू पनि यही बाजार घुम्न आउँछौँ गाइसहरु के गर्नुपर्छ गाइस यस्तै हो जिन्दगी बाजार घुम्यो पैसा सबै उडायो कमाएको पैसा सबै बनगांव सामान किनेर जति बाजारमा आइसै जति बाजारको सामान देख्नु मन परिहाल्छ देखि मन परिहाल्छ गाइस यति धेरै सामान छ यति धेरै पसल पनि छ गाइस अझै छ यति गर्मीमा कसले बजार खेल्छ गाइसहरु यति गर्मीमा हामीहरू बजार खेली आज पुरै आँखा पनि रातो भइहाल्यो रातो पस्ना पनि आइहाल्यो गाइस हमारा पर्स 1.5 लाख पैसा है 1.5 लाख ऐसा तो के छैन गाइस लोला आफ्नो पसल बजाइरहेको छन् गाइसहरु उनीहरू लोला पर्छ गाइस यो पसलमा यो कपडा मन पर्छ कि यो कपडा मन पर्छ आउनुस् गाइस आउनुस् सबैले हेरथरी भलक बनाइलकबाट गाइस यति धेरै मान्छेहरू हेर्छन् कि के भन् गाइस यति धेरै हेर्छन् कि हेर्नु गाइस यति भिड छ के गर्नु गाइसहरुबाट एकछिन पछि सामान किनेर देखौँला गाइस है के सामान किनौँला अहिले एकछिन रुक्नु गाइस हामीहरू हैन अब यो पसलमा सामान किनिरहेका छौँ गाइस अहिले सामान देखौँला गाइस कुन मन पर्छ गाइस यो किनिदेऊ गाइस मेरो लागि किनिदेऊ गाइस कुन मन पर्यो गाइस यो ब्याग राम्रो छैन पनि यस्तो टिकाऊ पर्छ नि सब हो टिकाऊ पर्छ भाइ कलर उसमें कलर दो गाइस कुन मन पर्छ गाइस इसमें कलर दिखाओ डिजाइन इसमें कम से कम 10 seguramente isi man para dara se iya lah sugar baru color में देखो ना ये कलर आ जाएगा बेटा सादा ये तो सादा बाट ये ले बेटा ये वाला छोटा वाला बहुत अच्छा के ल्याइदिबे मम्मी कुन मन पर्यो गाइस यो मन पर्यो कि यो मन पर्यो मिटे नै मन पर्यो मिटे यी मन परल सुगुर बनाई हाँ ये सुगुर बात सिंपल कुर्तीम फे ले लेना साड़ी में ले लेना ये भी कलर सिंपल ini सुगुर बात ऐसा कलर में नहीं है ऐसा कलर में से हाँ ये कलर है देखो ये कलर है आपका प्रिंट वाला ये कलर देखो प्रिंट वाला प्रिंट में नहीं चाहिए क्या ऐसे ही चाहिए इसी कलर में वहाँ पर है तो मैं देख रहा हूँ उधर क्या दिखाओ इनको अपने आप कहीं रुको इधर देखो इधर इसको लेके गाइस बता लो हेलो भांदेव हेलो गाइस क्या कर रहे हो हमारा पसल में सब सामान लेने आओ गाइस त्यही कलर राम्रो छ वही कलर मजा बात यति भिड छ गाइस के गर्नु यही कलर सुकुर बाट बट यो कलर नै मजा हो पिंक बाइक हो गाइस कति गर्मी लागिरहेको छ गाइस मत देखने लगा इसी हाई गर्मी इधर पंखा लगा दो ना कितना गर्मी लग रहा है
रुपया खोइए बन्नबाट पुगिसके गाइस भन्सारमा छौँ गाइस हाम्रो सकल हेर्नु होला डाउन भइहाल्यो सामान बोक्दा बोक्दा गाइसहरू सबैको सकल हेर्नु होला उज्जवल उज्जवल सकल काली काली यतिमा काली सकल हेर्न गाइस अहिले होइन म आफ्नो सपिङ गरेको बन्गाबाट सामान ल्याएको सबै सामान देखाउँछु ल गाइस घर गएर देखाउँछु ल गाइस हामीहरू अब घरमा पुगिसक्यौँ गाइस अहिले म आफ्नो सामान देखाउँछु ल गाइस मैले चाहिँ यो साडी किने गाइस कस्तो छ कस्तो छ गाइस यो चाहिँ 1000 रुपियाँको साडी हो साडी भन्नु कि धोती भन्नु यस्ता छ कि जो भन्छ यो साडी किने गाइस जापान